Reka tubahe ikaze mwebwe muri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Reka tubahe ikaze namwe muri diaspora mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Iyi ni Ibisanzwe TV, nge ndi Frank Mario Sebudandi. Inkuru tukuzaniye inkuru ijyanye n'uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'Ubugande. Abantu benshi muri iyi minsi iyo mwumvishije u Rwanda mukumva Ubugande muhita mutekereza amakimbirane cyangwa ubwumvikane buke buri hagati y'ibihugu byombi. Kuri ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ku bijyanye n'ukuntu uburyo Museveni yakiriye impapuro zemerera uhagararira u Rwanda muri Uganda. Niyo nkuru tugiye kugarukaho mu kanya katarambiranye. Kanda kuri subscribe unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo Ibisanzwe TV igutegurira umunsi ku wundi. Ni mu kanya mu buryo burambuye. Ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda, Retired Colonel Joseph Rutabana, yashikirije Perezida Yoweri Museveni inyandiko zimwemerera guhagararira u Rwanda muri Uganda. Ni umuhango wabaye kuri uyu wa kane tariki ya 6 Gicurasi umwaka wa 2021 mu biro by'umukuru w'igihugu cya Uganda biherereye Entebbe. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Perezida Museveni yavuze ko yakiriye mu biro bye Retired Rutabana ndetse n'uhagarariye Zimbabwe muri Uganda, Wimpeg Moyo. Bose bamushikiriza inyandiko zisaba uburenganzira bwo guhagararira ibihugu byabo muri Uganda. Yagize ati, nabahaye ikaze muri Uganda kandi mbifuriza imirimo myiza. Muri Nzeri umwaka ushize nibwo inama y'abaminisitiri yagize Colonel Rutabana Joseph, ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda, asimbuye General Major Retired Frank Mugambage wari umaze imyaka 11 ari ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu. Ambasaderi Rutabana yarasanzwe ari ambasaderi w'u Rwanda muri Israeli guhera mu mwaka wa 2017. Umubano w'u Rwanda watangiye kuzamo agatotsi ubwo abanyarwanda batangiraga gutotezwa muri Uganda bikozwe n'inzego zaho z'umutekano. Bamwe bagafungwa cyangwa bagatotezwa binyuranyije n'amategeko. Kuva icyo gihe ni nabwo u Rwanda rwatangiye gushinja Uganda gukorana n'abashaka kuruhungabanyiriza umutekano, bahabwa rugari muri icyo gihugu n'ububasha bwo kugirira nabi abanyarwanda badashyigikiye ibyo bakora. Umubano w'ibihugu byombi wakomeje kuzamba kugeza ubwo muri Kanama umwaka wa 2019 ku buhuza bwa Angola na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihugu byombi byasinye amasezerano agamije kubyutsa umubano no guhosha ibibazo byari bimaze iminsi hagati y'ibihugu byombi. Muri Kamena na Nyakanga umwaka wa 2020 Uganda yagiye yoherereza u Rwanda bamwe mu baturage barwo bari bamaze igihe bafungiwe muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, mu mugambi wo gukomeza guhosha ibibazo bihari. Nubwo gutabwa muri yombi ku banyarwanda bari muri icyo gihugu byagabanyutse, biracyakorwa ndetse arabakijugunywa ku mupaka nyuma y'igihe bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri Uganda. Iyi ni Ibisanzwe TV, kanda kuri subscribe unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Ikindi kandi sangiza abandi iyi nkuru ndetse unadusigira igitekerezo cyawe ahanditse comment. Waba ufite ubuhamya cyangwa se ushaka kuganira na Ibisanzwe TV, twandikire kuri adresse ziri hasi cyangwa uduhamagare kuri nomero ya telefone ubona hasi kuri description. Naho ubutaha, Imana ibarinde.